Bagaimana kata laki di usif Yesus kita pilih sona kenati atnen isneno aneno i hay may tinapos-suluan wasiat kitnen le i nanete kanal YouTube yekapi DKI naguna ko nane ay malakit at onet amo isneno ama bitanutunan HMTVs kalohet ile i atuni alima ekay estane hemtutiko hemati konfeke hinef henati lekaim beno kolasi hoaan haim sa mipili matane demoni mituin amin nu aneno i inakan apal palat na hinenes masmur natun mese botenum seo ela mese talante elane ma ela bosantin talante ela bosanfan aim agit justake ela mese kui usteno ho es amtai unekat mamuhin monik baik manekat alaki anu imolok na kami kita hin kasih ametak amnanun nes mansin inekan inlumin hit kata hinetanifa molok inatet hit kata hinefa tuah mese inekan somak inaton kita nen amak mese ay na mese na ton sin sakuit na tuin sin anak taos mo et leka na nono fa no tong faun lumin sinako ni hay mihunis in aon mes hay mihunis fa inekan bay manekat alaki kesel ne Daud an saksi manaton ang disulat Masmur na tumese botenum seo nakanak ama usteno abit sonaf penutunan nahin alesasa main esna jalipit natuin lasi ay malakit tafnekan abal balat natuin infani ahinat abenesit inahin sa lehitatenap sa leanfani konhit nekumit inahin hit salit salitsin salit alekot ay salit ang liut inkan toko na bala andi insonap inhakenokit intana hitmunik neki in manekan inbakit andi hitlalan munik neno leto at di ume at bihit lele at bihit ane oe at bihit oof mabale biran din kan mu ifabale mese leda tolo andin naku isneno am nailak kalau ababalat nahin alesasa kit hetaksa kam tau na tuin hita tunya sanat kit ay tamlil na tuin inkana mesepit amo isteno ang bakit tuntaku kit anhalin kit nakain kit nabokan kit hayat at maspit maat makoe kitat malin na tuin hitafnekan usi lean lumi henanono kit usi lekana mesep kit on an mana abi papi na lein amin kesemnikan hembati subscribe like at onen amo isteno ay mipini hatani na tuit hoaan na ton kay kalau kok kamu mesep kay anggi haimoni neno amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.